Haning ni siunin hapasil doni kotio shbalteyet tings bis ko awshwal popti yet kuy balih awshwal may abiyet cheka. Shkawe pasun shanian kuy ingti Sb'it no witwirin hakti spibasho o shimiche o cheyabe. Nonian tzul witwirin ti kauchoche no pit no. Tonge une nge pitio no yoshin ha nge tika chakok no nonian tzul witwirin ti choche no skuyu unuk shapit. Yutu stono ila no maltin o no lom kai yung skuini no Sb'it no maltin ti chino maltin ning Sb'it wal no nian witwirin mach eliko yuno hashapas no chok stono ila wak am taka hab antohnino shanian Sb'it no chokti shino Shino chok Mashtiga shuyani pasikohno ni an witwirin unet iti Tinangshin yatut shapashno chulik shapni no Langan saini no makchuskolni hashkamikau choche no skuyu unuk shapit Shino chulik Yaha mashtiga ohipashno ni an witwirin yanikoh Uneptu ichi yulanga Haktu Sb'it ni kang no pech yutzalalal. El pasilotzilo no paza soltelaj ichi pasikoh no Sb'it ni. Ay kanap aya yami kanikoh suni no nisteh no ichi koh no pit no. Wehan shagino nanan pit shkabe yokano. Wal no witwirin tong etuka no iya ben sunil pit langan yoki machuno lan hapen pohnian pit chakoh no haktu suyichi koh no Sb'it ni Yamanye kanoh no niseh no kautzala la yeno Sb'it ni kanoh no hashkamisha anga Haktu shus wat ediktos ayul swino ni an witwirin di shioche kang no ni an Sb'it ayeh el stoyi chekang no yahmisha Sb'it yahakawange no otahge sechuyoki Hakti shinisioni hapni shana pashin stang balone kuyig di yaha yila algeni pasildone kuywabal chalin aktila ta ayun uxetela naguni machas chishwe ayeni tuachach ani ishtangoh yila chach salai katamun langeni hashinwal hachach ani elwanoh Shola wetpi. Hakti sinisioni shkapas el yuch antiostet, shkalpastet, kauche ileba, kauche tangeba, hilwech koba.